za s tim. Jače. Puškice sam završila. Okay. Super, svaki dan. Nije teško biti čisti i uredan. Ljepotice moje, kako ste mi danas? Ja sam s vama odlučila podijeliti, ajde da kažem, neke svoje stvari na kojima ja radim. I kogod me godinama prati na Instagramu zna moju promjenu, da ja nisam niti nalik na ono što sam bila prije 5 godina i hvala Bogu na svim tim godinama sazrijevanja. Na svim tim godinama kada shvatiš da život jednostavno može biti puno ljepši, za naše postupke nam niko nije kriv. Uzmi život u svoje ruke, jer niko ti ga drugi nema u koncima, u smislu da može s tobom ući tamo vamo. Recimo, meni najveći izazov bio da promijenim sebe, jer sam ja već po prirodi osjetljiva osoba, sve sam previše lično doživljavala, život sam previše lično doživljavala, dok se nisam rekla stani. Stani do tebe, nije do svijeta, nije svijet kriv, nije... šta ja znam. Zato kad vam je svako kriv, samo vi niste krivi, to je pogrešno i ne možete ništa promijeniti ako ne promijenite sebe. Sve kreće od nas sami i koliko god ta rečenica zvučala u tom periodu kada je ta Elvi prije par godina krenula raditi na sebe, ta rečenica bila evo ovo je još jedna osoba što priča isto kao da je to tako lagano, bla bla bla, mani me ti priča. A ova Elvi sad vam stvarno kaže da je sve je u našim rukama. Teško je prihvatiti, ali kada prihvatite, krenete kao da ste u nekom grču, prihvatite da je život lično tvojim rukama i da ti možeš u nekoliko svoj mozak trenirati, da li da misli ovako ili ovako. I jako ga je teško natrenirati. Ja još uvijek učim,
Ja još uvijek imam dane kada se ne uspijem izvući, dan mi prođe u nekom negativnom, ali ima puno dana gdje sam ja možda i negativna, ali toliko zahvalnosti u sebi nosim, da to znači ova negativna Elvi sada i ona negativna Elvi prije 5 godina uopšte nije ista osoba, jer ova negativna Elvi od sada je puna zahvalnosti, dok je ona Elvi od prije 5 godina, em je bila negativna, em je bilo, znači sve redom joj je bilo krivo. I zatim sljedeća stvar koja se ja stvarno trudim, i ja sada znam puno stvari kako da se vratim na pozitivan put, kako da mislim pozitivnije, kako da iz stvari izvučem pozitivno, zato što stvarno vidim da to uspijeva i da je život ljepši. Stvarno je život tako ljepši kada stvari gledamo iz onog nečeg lošijeg, pokušavamo izvući pozitivno. Zatim sam htjela podijeliti s vama zadnji, ajde da kažem, mjesec dana i šta ja to pokušavam promijeniti još uvijek kod sebe. Kako se trudim da svoj život romantizujem, kako se trudim sebi reći da sva moja uvjerenja nisu tačna, da su moja uvjerenja došla od ko zna kuda, da ja svoje uvjerenja mogu mijenjati. I onda sam odlučila da pišem ponovo dnevnik. Imala sam periode kada sam ga pisala, kada sam preskakala. Zatim sam odlučila da zapisujem ponovo svoje ciljeve. Kako god to zvučalo, ja sam vam snimila jedan dio gdje sam ja svoje ciljeve jutros pročitala. Znači ja se smijem kada pričam o svojim ciljevima. I ja ujutru kada pročitam te ciljeve znam koji je smisao mog života, koji je smisao mog dana. Jer znači u mene među ciljevima nema samo nešto kao tipa poslovno, već ima ciljeva kako bolje da volim, kako više da volim, kako ljepše sebe da dajem svojoj porodici i sve su jedne lijepe rečenice koje tebi kroz čitav dan ujutru kada pročitaš ostanu u glavi. Sad ja nisam neka učena osoba da pričam o tome. Vi svakako možete naći puno knjiga, puno videa na YouTube-u. Ovo je samo nešto lično iz mog iskustva i kako ja stvari gledam kroz moje oči. Ja sam sebi zapisala par stvari i evo krenut ću od toga. Pisanje dnevnika. Ja sam uspjela pronaći jedan prelijep dnevnik. Ima 3 reda da ocjenjujete današnje 3 aktivnosti neke. I ja nisam osvijestila dok nisam zapisala neke stvari. 5 minuta na telefonu, 1 od 10. Nije mi ništa značilo, ubilo mi je vrijeme. 5 minuta dok sam se namazala kremicama, 10 od 10. Piši to jedan dan. Dok znači nisam imala tu rutinu da ujutru ustanem da stavljam kreme. Piši jedan dan. Drugi dan razmišljaj. Ja sam sebi rekla ok, znači to je u mojim rukama, ostavi taj telefon ujutro što svi imamo skoro naviku da ga čačkamo, idi u kupatilo jer imaš ti 5 minuta vremena, samo je lično tvoja stvar kako ćeš i iskoristiti. Tako da ja sada imam tu rutinu da ja ujutro odem i ti 5 minuta stavim sve te kreme i da ja imam osmijeh na licu zahvaljujući tome, a da sam provela ti 50 minuta na telefonu, moje raspoloženje bi bilo bez veze. I to sam osvijestila tako što sam zapisivala, znači od 1 do 10, jednostavno kremice su 10 od 10 i to je to. Znači tu sam završila. Zatim, slaba sam u organizaciji koliko god se trudim, koliko god zapisujem. Znam isplanirati bukvalno sedmicu i ne ispoštujem, a trudim se. I kada sam počela zapisivati, ispoštovala sam dan o organizaciji koju sam sebi napravila, osjećaj 10 od 10. Nisam ispunila dan, nisam uradila ni 2-3 stvari što sam zapisala, već sam otišla negdje lutala, završila drugih 20, ali to su tako znači sitničave stvari koje mi ništa nisu donijele. Mislim, donijele, ok, tu su, ali prioriteti se moraju poredati i one 2-3 glavne stvari ako ne završiš, džaba ti oni 20. Džaba se čitav dan vrtiš u krug,
ti nisi završio što treba i ti si nervozan. Znači, završila sam te 2-3 glavne stvari. Moje raspoloženje 10 od 10, nek nisam završila ni 20. Znači, i to je u mojim rukama. I ovaj osmijeh je iskreno zato što je ponovo došao period kada ja se trudim to ispoštovati, kada sam svjesnija da sam raspoloženija, kada sam organizovanija, kada sebi odvojim vrijeme, znači za sebe, kada se malo našminkam, kada malo kosu sredim. Tako da, zapisivajući šta sam danas radila i koju ocjenu na to mogu staviti, shvatila sam da puno stvari radim koje se ne moraju toga dana uraditi uopšte, a oduzimaju mi energiju i moje raspoloženje umjesto da bude makar 6 od 10, moje raspoloženje 3 od 10. Zašto? Sama sam si kriva, nije mi niko drugi rasporedio dan, tako da u mojim je rukama. Zatim ono što moj život čini ljepšim jeste što sam počela malo više voditi računa o tome kakve stvari kupujem. Tu jest, nebitno slatke su. Evo, uzet ću vam primjer ovu pidžamicu. Ja sam bila neko ko voli pamučne pidžamice, da li je jednobojna ovako onako, znaš, uzmeš. Ali nisam nešto obraćala pažnja da ima kragnicu, da ima na sebi jagodice, trešnice, višnjice, da je ti lijepi neki rozikasti boje, da je ženstveno, da šta ja znam, budi tu neku drugu vrstu tebe. I to sam odlučila isto promijeniti i mogu vam reći da je to ono kada izvadim ovu pidžamicu iz ormara, sretna sam, dok jednostavno neku jednobojnu izvadim, jednu fazonu sam ok pidžama. A sad kada biram da li će to biti jagodica, neka rozikasta boja, ili šta ja znam, mislim ponovo stojali neke slatkaste pidžamice, ali imaju dušu. To možda sad smiješno zvuči, ali evo meni je pomoglo recimo i te stvari da promijenim, tako da svoj život jednostavno tim nekim sitnim detaljima učinim ljepšim, jer ove pidžame nisu ništa skuplje, tipa recimo od onih pidžama koji sam ja prije uzimala. Danas imam termin za trepuše. Ja sam neko ko pokušava sa svoje vrijeme biti tu za svoju porodicu i nema mogućnosti. Znači, evo sad mi je prijateljica izašla u susret, pričuvat će Ariju i Darisa. Mislim, ona ima svoje 3 djece i još 2. Biti će joj definitivno vesela. Danas sam ja prezahvalna na barem jednoj osobi u ovdje ovom okruženju što je imam. Mi se upoznali prije sigurno neke 11 godina kada nismo imala niti jedno dijete. Bile smo baš mlade, a danas smo u tolikom broju kada sjedimo u jednoj sobi. Počela sam vam pričati tako neke stvari, onda mi se memorija napunila, pa sam morala prebaciti stvari. Ali u suštini htjela sam reći da sam počela stvarno raditi ono što volim. Evo recimo sad ću upravo uraditi nešto i pokazati ću vam. Ja imam puder obrve i vremenom su poplavile i možda promijenile boju. Možda sigurno promijenile boju, ali ja nisam znala kad sam prvi put radila da to jednostavno, ja sam dobila informaciju da boja blijedi i ti iznova to radiš, međutim to nije tačno. Boja postaje tamnija u mom slučaju. Promijenila je boju nekako je sivkasta. Evo ako preblišću vam kameru. Promijenila je boju nekako je sivkasta, tamna, crna. Ne odgovara mi. Ja sam htjela da uradim, da skinem ove obrve jer se moraju da bi se uradile nove, ali ja sam pročitala da toliko to boli. Jeste da traje kratko, ali boli. Tako da sam se ja predomislila. Za sada sam se predomislila, ne mora značiti jeli da neću. I našla sam na Amazonu ovu farbu za obrve, link ću vam ostaviti u opisu. Meni je prošli put kada sam je nanijela trajala 3 dana. U smislu 3 dana. Meni je bitno da mi boja ostaje na koži, da prekrije ovu crnu, da bude ta neka fina smeđa. A sad piše ne znam nija koliko dana da drži. Ako želite da samo od dlake, ako imate svjetlije dlake pa želite da su tamnije, to valjda duže drži, ali s kože je logično brže se spere. Tako da ja otprilike to koristim 2 puta sedmično. Dođe aktivator 3%. I dođe farba. Znači, dođe farba, dođe aktivator 3%, posudica i ovaj dio
što se promiješa boja. Po pravilu s ovim se nanosi boja, s kojim se kao boja nanosi, ali ja sam vidjela na TikToku i meni je praktičnije ova mala kao tanka četkica. Neću moći sad na kameri to da crtam, neće biti vjerovatno precizno, pa ću ja uzeti ogledalo. To bi bilo to. Ja ću prenijeti ovaj, znači, ovdje dio, sam je otišao na krivo na kameri, ali gledam da otprilike budu, znači, ti završeci na istome mjestu. Ja tu čisto napravim da je makar približno, da su tačke, znači približne, jer boja kada držite 15 do 20 minuta stvarno postane tamnija, ali što je držite, jel, kada nanesete, ona duže traje na koži. Ja, jel, u suštini nemam toliko mogućnosti da se igram s tim oblikom obrva, jer on već postoji zahvaljujući puder obrvama. Sad, recimo, niti ne mogu ispraviti nešto toliko što bih htjela. Ali opet, ok. Ja stavim malo farbe i ide 1:1. Znači, koliko stavite farbe, toliko stavite aktivatora. Ok, mislim da je to odokativno. I sada ću da promiješam s ovim, da se to sjedini. I to izgleda baš bijelo, ali kao i svaka farba, to vremenom Ja s ovoga samo, znači, obrišem tu malo boju koja je ostala. Uzmem ovu četkicu. Još neki sat vremena da se spremim, da Archija spremim, da im spakujem, jeli, viška odjeće, pošto ću ih prijateljici odvesti. Ja se samo nadam da će Archie da sluša, u smislu, ona je ovako pitom, ona se baš sprijatelji lagano sa svima, ali, jeli, prijateljica ima bebu od par mjeseci, tako da ona je baš navalentna, jer ona, ja mislim, zamišlja da je to igračka, znate, ona dječja posla, nemam pojma. Nadam se da će da bude pametna i da olakša prijateljici posao. Mislim, ajde, ova starija djeca, oni su svejedno pametni i Arija baš voli da se igra, ona se uklopi. Nije sad ono tipa dijete koje je previše vezano za mene i da ona samo plače sa što ja kao nisam u sobi, sam kad treba možda eventualno spavati. Pa se sjeti da postojim, ali kada je stvarno tu društvo, mi nemamo problem s tim da ona
ostane recimo negdje, jer je svako može čuvati. Sad ću se ja malo našminkati. Ja ljeti, to jest ljeti, ovako kada je ljepše vrijeme, nemam naviku stavljati, kako sam smiješna s ovim, nemam naviku stavljati puder, smeta mi. Čak sam radila taj lip tetoviranje ili usana boja. Ono gdje ja mogu primijetiti jeste da je ostalo, ovako samo ću odklopiti, ovdje okolo, tamnije. Ne znam da li možete primijetiti, ali ona je meni svakako rekla prvi put kada se radi da to ne ostaje toliko, tek drugi put kada se bude korekcija radila da se dosta kao bolje vidi, da će bolje ostati. Sad, jeli, na ovu prvu ne mogu vam ništa konkretno reći, jer ja vidim očigledno, jeli, da je malo boje skoro pa se i ne primijeti, da ne kažem da sam to uradila, ne bi se niti vidjelo. Da li boli, iskustvo je, kada se tek ta stavi anestezija i nije strašno iskustvo, kada ona krene malo da popušta, malo boli, ali ništa očigledno da se nije mogu izdržati, ali ne bi mogla izdržati. U ovom videu ću se baš raspričati s vama, ali kupila sam ovaj puder. Toliko, znači, na svakoj jeli, svugdje ga ima, svugdje ga pokazuju, govore da je dobar i on je jeli, skuplji od inače stvari koje ja uzimam. On je skoro nov. Meni lično za moje potrebe je pretežak, ne možeš ga koristiti svaki dan. Odnosno nemam ga gdje koristiti svaki dan, a i težak je. Meni to ne odgovara, mislim profesionalan je svakako, prekrije. Ne mogu vam tačno reći jer u suštini jel ja nemam po licu ništa da bi mogla sad reći kao nešto prekrije. Ali je težak. Sad imam ovu BB kremu koju sam skoro potrošila od L'Oreala, ali nju koristim zimi, ovako kada krene ovo ljepše vrijeme, stvarno nemam naviku. Ne znam, prije jesam. Prije dok sam curetak bila, bilo je to svega, sad sam valjda prerasla taj dio, nemam pojma. Nemam jednostavno naviku, ja imam bronzer i to sam vam već snimala u jednom od videa gdje sam se u autu bukvalno našminkala za 5 minuta i to je to. I stvarno mi znači kada imam trepuškice, jer ja imam ovako kratke nešto se i ne... Da, ovako kratke već imam, ostalo je nešto od prošli put. Ok, vidim da mi nisu iste, boje je ostalo. Sad kako tamni, jednostavno bolje vidite gdje ste nanijeli, gdje niste. Ovo mi kao vamo više ide na špic. Znači, nevjerovatno je dobar. Njega imam naviku staviti ovako gdje ima malo crveniju kožu. I malo ono kao ljepši sjedini. Uzet ću drugu ovu četkicu. Ovo sam vidjela od jedne influencerice i stvarno je dobar, u pitanju je Essence. Ovako ću vam približiti. I stvarno je fin, ima tu neku rozikastu boju, pa ću njega ajde malo da stavim. Skoro pa da se i ne primijeti, tako da je meni super za dana. Juh, kako je slatka boja. Lovka. I nijansa. Nijansa 100. Ok, presmiješna sam s ovim obrvama i ja sam ispravila još malo obrvice gdje sam vidjela da treba, to naravno neće biti ovako tamno kada se skine, ali držat ću još možda neki 6 do 7 minuta i želim samo dodati da recimo zašto organizacija također ne kažu raba pola posla. Mi kupujemo meso na veliko i onda ja tu meso zamrznem i ako ujutro ne smislim šta ću da pravim, recimo sad ću već da izvadim meso da se odmrzne i za večera sam smislila da napravim
Kao rižu ću da napravim u rerni, jer ima tu opciju na paru. Snimit ću vam jednom prilikom i rernu. Dok ubacim da se ona sama napravi u rerni, ja ću da napravim bijelo meso u kokos sosi. I za to čitavo jelo će mi trebati otprilike neki 25 minuta, tako da ćemo imati i večeru gotovu. Obrve na kraju izgledaju ovako prvi put, znači prvi dan izgledaju najtamnije, ali sada ja imam vremena, bi njih malo više skidala, ali nemam vremena. Tačno na knap ću da krenem i ajde! Evo vam jedna činjenica o meni, uopšte ne volim da idem sama na nova mjesta. Koliko god se ja trudim da kažem sebi ok, nije to ništa strašno, možeš ti to, sve je super i da pogriješiš sila, cestu, tamo vamo navigacija te svejedno uvijek vraća do mjesta gdje trebaš stići, ali uvijek postoji jedna mala panikica i ja se trudim na tome stvarno da radim, jer ja prije možda godinu vjerovatno ne bi se niti usudila ovako sama negdje otići gdje je nova adresa. A sad sam sjela u auto i fazonu sam ok. Nadam se samo da ću stići na termin i to je to. Tako da možemo mi to, sve mi možemo. Samo kada hoćemo. Ok, mislim da ovaj put vodi na autoput. Da. I bila sam u fazonu jednom kada sam s roditeljima sjela prvi put na autoput i sad ja njima govorim da ok, znam ja kao put do Ikeje, tamo vamo, iako ja sam samo u fazonu, nadam se da imate pasoš ako završimo negdje u drugoj državi. Mada evo, opustila sam se, pogledajte sad, recimo ovaj put, navigacija me vodi na autoput. Recimo na autoputu nisam smjela do skora sama niti gosti i baš sam jedan video sam o tome posvetila. I koja je sloboda sjesti u auto i otići negdje. Sad sam došla, trepuškice sam završila. Ček. Da vam ugasim svjetlost. Znači ovo sam radila ovdje u salonu. Žena je prijatna, nema šta. Žena je prijatna, fina, dogovorila smo se obzirom da prvi put radim kod nje, da ću na prvi put napraviti kako ona generalno radi, misli da treba, da ja na to dadnem kritiku, pa ćemo drugi put to doraditi ili kako god ja želim. Sam generalno imala dvije zamjerkice male, željela sam da mi krajevi budu duži i da mi trepuše budu rijeđe, mada šta ja znam, ok mi je ovako, ali ovo mi je možda za moj ukus slično previše, iako fino izgleda, ali za sad bi više volila da su rijeđi, a da su malo duže. Tako da tu smo se dogovorili na korekciji, pomalo mijenjati.
A sad da napravim rižu, došla sam kasnije nego inače jer mi je umjesto nadopune radila čitav set one skinula. Kupila sam ovu rižu u Mulleru. Ovu sam rižu kupila, izgleda dobra skroz za ovako ovo bijelo meso s kokos sosom. Ja ću rižu saprati, dodati 1 čašu riže i 2 čaše vode. Odnosno koliko je li riže, toliko duplo vode. Tačno 25 minuta mi je trebalo za ovo jelo i realno pregladni smo. Sad ću ovo da navadim, tako lijepo mirši i vjerujem da je preukusno. Zatim riža iz Redne izgleda ovako. A to se neće ostati. 3, Znači ima 3, ne, 3 i oko 1. 3. Mam mi dao 3? 3, 1. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. It's gone. Ajde, prvi. 1, 2, 3. Već brown. Brown. Ko će prvi? Ajde. Mama. Gry zelena. Violet. Mislim da ne. Rut. Brown. Brown. Ja sam dobio rut. Rut. Šta? Ajde, stavljamo veze. Nema ništa. Brown. Okej, to moje. Joker. Okej. Violet. Rut. Gelb. Mama. Karte. Farbe. Green. Orange. Hej, mama da pobjedi jednom životu. Jednom si pobjelila. To je bilo to u ovom videu. Nadam se da vam se ovaj video dopao. Ako jeste, lajkujte, pretplatite se, komentarišite i do drugog puta. Ćao!